در باش تماشاوان گوداری خوبونه ج برنامه مجرد میگانه که دیسا امی بوره بن به هفته جی امی سر کووارا بیرنبون و لاناتولیا نابین 27 سال وشانه دیگه و 88 هجمار به 8 امی سر باخن نها امی به نویسکار روز کوواری برس آدم بارم آدم özgür. Yani bu kadar şaşırtıcı ki dubare bakın. Emin hab nişkar kovari biraz Adem özgür bakın. Biraz Adem Dembaş. Dembaş. Beri hepsi her kavi hecmara ve 88 min derket piroz bu sefere be. Doğru spas. Na kovari ve bir nebun 27 sal pe heşt seride Dema kovar dest boşanı kır, çuma derket, çava derket, ku derket, nuniki karın despek kala despek ayıp kızmere. Sala 1906 da berpirsin kovarê wê demî hin civîn çêkirin ji bo Kurdên Anatolya navîn rojnameyek an kovarek derxistina wê ye girîngbûna wê ye an jî li ser medyayeke wisa û 1906 nivîskarên bîrnebûnê hatin bahe û biryar dan ku kovareke sê mehanê derxin. Sal 1997 da kovara bîrnebûnê li Newrozê çapa xwe yekem kir. Tiştî 97 piştî hejmara yekemî li Swêdê bi piştgiriya weşanxaneya APK li Swêdê derket. Ev roj ba roja li ser Kurdên Anatolya navîn li ser çend, huner, edebiyat, stranên Kurdên Anatolya navîn weşanan dike û niha bê heftê hejmara wê ya 88 derket. Hinek imkan kala nazarotiye bikin. Bi taybetî ser çand ziman û dîrokê weşane dike. Hinekî balê dikişîn ser çê û hetanha berhemekî çawa pê xweştî. Kovara bîrnebûnê bi sernavê kovara hunerî, çendî û lêkolîniya Kurdên Anatolya navîn derdikeve wek tê gotin di destpêkê da bi Tirkî û Kurdî derdiket, pêşê da nivîskarên bîrnebûnê jî ew qas Kurdî nedizanîn, ji ber wê bi du zimanan carna bi zimanê Swêdî jî nivîs derdiketin. Di destpêkê de heta îro li ser dîrok Kurdên Anatolya navîn ji ku hatine Kurd ji ku hatine navendê, ji ku hatine Anatolya navîn, çima hatine, ji bo çi sedeman li vir bicîxbûne, çima venegeriyane. Gelek rapor, gelek çavkanî, gelek hevpeyvîn li ser dîroka bi taybetî jî li ser dîroka Kurdên Anatolya navîn hat weşandin. Aliyê din li ser siyaseta Kurdên Anatolya navîn jî gelek nivîsên bi Tirkî û Kurdî hatin weşandin. Ji wê rojî û birva li ser zêdetir li ser kilan wêje em dibêjin hekat li ser hekatên Kurdên Anatolya navîn jî gelek nivîs û nûçe derketin. Giringiyê ew e yani giringiya kovarê ew e bi zaravayê Kurdên Anatolya navîn bi axaftina wan nivîsan dinivîsin, hevpeyvînan dikin, gotinên devkî dixin, nivîskî ku bila ji pêşerojê re bimîne. û aliyê din alîkariya ew ê jî dikin, alîkariya lêkolîneran, rojnamegeran jî dikin ku pêşerojê de li ser akademiyê, li ser pirtûkan wê bibin alîkar. Belê niha dema ku em nazaroka kovarê binerin, yani eman demede wekî belgeyekê jî pê xwe dihêle, an jî dîrokekê li pê xwe dihêle. Çûbûna ku dîroka Kurdên Anatolya navîn wendane be û dîsa zimanê wan wendane be. Bi anî ziman di destpêkê de Tirkî û Kurdî hin cara jî Swêdî niha ziman di çi rewşê de kişan zimanî bêtir, giranî dîsek kişan zimanî. Niha pêşî re wek min got nivîskaran zêdetir Kurdî nedizanîn, heta ku hatin astekê bi Tirkî û Kurdî derdiket, gelek nivîs bi Tirkî ne jî û yên di destpêkê de. Ez piştî sala bîstemî ez neşaşim hejmara 55-56 da êdî tenê bi Kurdî derdikeve, tu nivîsên Tirkî qebûl nakin, yek ku bixwaze bi Tirkî nivîsan an jî hevpeyvînan bişîne ew
وردگرین کردی پشت را وشینن و به تایبەتی جد سات کارم بیجن به زاروای کردین آناتولیا ناوین بلا کردین کو خواستن کووار بخوینه به راحتی بخوینه جبر کو زاروای کردین آناتولیا ناوین و یا کردستان هنگ جداتر نیزکی سمسور ملتی و مرشه آخفتنامه و جبر و ام دوازن هنگتن هیسانت بکن جبو خوینه رنفا يعني ها كفار 27 ساله بين نفر وشان ديك دبت باجوي دي تايبتي هم عاليه كونكنا برهمان ده هم عاليه زمان ده هم عاليه تكنيك ده هم عاليه لكولان ده چه زور زحمت اللي بيخوهشت يا جيت عاليه نفس كاران ده وكان هيك قلا كل قلا بيواجه يمكن يا هلبت كرد ملتك بدولة جبر و گلک آستنگی لسر زمان لسر چاپکانی لسر دیروکیه و کرد براحتی نکارن کو تشتکی بکوله جبر و تشتین شخصی آنجی کومن وسا وک روزنامه خبون تن باهف تشتان دردخن وک کوما bir nebune تن باهف تشتان دردخن اوجی زحمتیه که جبر کور نویسکارین bir nebune همو جوالاتی خد دورن الدوري لسر كردن أناطوليا لسر كردان برهما تشيد كندار بخن هوته ورابوران تخن وواري وزحمتي موسى دوربوني زحمتي موسى هنا عالي دنت راست راست نكر خد بگيني چافکانیان زیده ترسی چافکانیان ده آرشیوین دولتی او زحمتی هنه بیا من کووار هیجی دوی د کووار دا گله کشتین کم هنه او جی پیش روژه دا اگر آرشیوین دولت آرشیوین عثمانیان یا پیش روژه دولت وبن و زیاده تر چافکانین درباره در حق کردین آناتولیا ناوین و در کبن هوله و یا که از دبین پیشی دا اوه یعنی آستنگیا تونبونا آرشیوان کمبونا آرشیوان یا دنجی کرد دوزان زیادتر بالا خنادن کردی خوینرین کووار جی کیمن خوینرین روزنامه کردی جی ونجی دزانن زیاده کیمن و او جی پیشیا نویسکاری نو و ناکه دوی نویسکارین جوان دوی لیکولنرین جوان زیادتر بالا خبدن کردی و اوه آرشیوگریه کردی اوجی که اماسیه که اوجی جبو پیش روژه هنگتن هیوی آمدش کنه لی نها ده از وید کارم بیجن بیر نبونه تشتکی نوجی وکر نها لترکیه هن گلک زانینگه هن جوانین کرد بالا خددن مسئله کردین آناتولیا ناوین و بیر نبونه وقت چاپکانی بسکرین و کووار ام پیشی ها بیجی وکر است کارم بیجن تمام عند كوباري بنا بيش حد سهران ده سبيك ده على الأقل هنبري كوباري تشبو نها شواي يعني على الأقل وقت كنا كلي كيم ديفلوب كرني ده بتاعتي تاني بورتن حرم أناطوليا نابين كوباري ديفلوب كرن على الأقل هنبري كنا وي نبيسي كوجير تشاندن على الأقل شوا هي تمام ده سبيك بنا من هذا الفرق شوا هي دستی دا علاقه که گلک باشه و یا کو از دبینن جبر کو دما کوور درکت از هی زارو کم از 10 سال کوور بدنیسه و وی دمی روزنه سال نودی مدیا کردی علاقه پر باشه بو تلویزیون کردی به پیش کردن روزنامه کردی به پیش کردن کوور کردی در هر آست کردستان بلاب دبوم و ملت ما بالا خد دا مدیا يعني تلفزيون روزنامه و کووارا و بینابونش دوی دمیره درکر و علاقه گلک باشه و من هن راپور سر بینابون خوانده بون وی دمی گلک تلویزیون و مالپران ببوره روزنامه بالا خد دا کوواره و خاندوانان جمراق تکر لی خواندنا کردی جبر کو کم بو وی دمی ترکی دو خانده هر کدوم چون ملت ما حیاقش بیرنبونه هی بود دزانی کو بیرنبون هی قالا کردن آناتولیا ناوین که لسر کردن آناتولیا ناوین تشتان شد که لی خواندن
هر کدوم چه خواندن کیم بود جبر کو وقت گوادن من گو جوانین ما زیادتر بالا خنده خواندن کردی و روزی راپور بلا بو برای چند ماه خواندوان مدیا کردی خواندوان یینکو آستا ماستر و دکتر دکن و وکی دن به ترکی مدیا ترکی مسئله کردان به ترکی دوشیدن و ام بیشتر قدر را بیر نبونیشی. باوركم يعني عليه خواندن نتنه خواندن کردی به هر آوای خواندن لگوری بره کیمیه يعني بتایبتی جوان نوها بلکیش بر مدیا دیجیتاله مدیا دیجیتال زده کارتینن و خواندن که سرانسر و سامبیجن نبرو برفرهی نای خواندن يعني سرناو آنجی برنافته خواندن و در باستن جبناوی نتنه کردی از باوركم بتوایی نخوشی که می‌برد بناسب کنه وسام یا بدیتن آمن جوانین کرد پرتوکین کردی دستینن دکرن پشتگیری دادن دوازن پشتگیری بدن نه نخوینن مثلا کتاب محمد اوزون گله کس محمد اوزون ناسته گله به هزاران کردی به ترکی دخوینن کتابی وی به کردی نه لی به ترکی دخوینن اما مثلا بینابونه جوسه مثلا دستی که دا جبر کو ترکی بود يعني ترکی جی زیاده ترکی دا بود گله کسان دخوان نها نخوین هم کس نکارم بخوینن هل بعد خواندنا پرورده کردی قدخیه لزنگهان لدبستان تونیه اوجی هیه لی دوی جوان حول جی بدن کو کردی بخوینن کردی بنویسن بله هون پیش روزا کوباره یعنی جبنا گل آناتولیا نابین جبنا گل کرد و انجام و به همه چهار بیخو بیله یعنی جبنا سپروجی و خبرت چهار بیخو بیله هی جبو کردین آناتولیا نابین گلک تشکینا کو در کردن هوله ماموستایی که می نویسکاری که می کوباره دگوت بنی کافران تجه چیروکه لذا من كبران راكن وان شيروكان درخن ولا جبر و اج دفكرن كو بينابون هي چند سال اندن بردوام بك هي زيادتر خواندوان ببن نویسکاری ویجی وک من اجی پیشی ده خواندوانی کوباره بو و پشت را بون نویسکاری وی وک روزنامه گرک جی بله نها لی دوی کوبار بالا بده مدیا دیجیتال جی او جی لازمه حالی که کوواره وقت چاپ کردن درخه البته مهمه جبو آرشیوگری کردی جبو پیش روزه لی مدیا دیجیتال جی مهمه دوی ویدیو بالا بده ویدیو بالا بده مالپران او تشتا نتنه جبو بیر نبونه جبو همو مدیا کردی جی لازمه جبو تلویزیونگری کردی جی تشتی نو لازمه جبو کووار و روزنامه کردی جی لازمه او تشتا جبو بینابونه جی لازمه جبر کو کردین آناتولیا ناوین هی باشتر نزانن کو جکو او بو چه سدامان هاتنه بله جبر کو هم کرد عالی سیاسی و هاتنه سرگن کردن هم کس بو عالی آبوری و بخه بدلی خواهدیه آناتولیا ناوین لور بجیخویه چند بیشتر عشیرت هنر لناو آندا نکوکی هبون هیجی هنر دوی باشتر بزنن اوجی لازمه کو لیکولین زیاده وارن کردن. هی داوی بانگا تجربه کنه ران چی؟ بانگا البته فرسکه زحمته دماغو من سر 20 سالیا بینابونی نویسی من تشتی گوسا گوتو گو از خواندوان نه خواندوان بینابونی دست که من تنه لوینه این کوباره بنیری یا مدگور چه تشتی که خواشکه کو پیرکین ما انا کالون پیری ما تیده هنه گندین ما تیده هنه وسا وینه گندین ما هنه و پشت را از دفکریم که از چما تیده نانی بیسم از چما وی کوباره نکارم بکنیم من بالا خدا کردی من گران کردی دخوام از هند بوم چقدر از داخلیم لگنت مزم بوم لی من نت کاری بکنیم و من پشتیش چند مهم من دید که خواندن کردی او قصد نزحمته اگر مرو بالا خد بده حول بده هنکتون خزود زحمت صور بکه مرو تکاره بخوینه جبو خواندوانم بانگا من اوه
زیادتر مثلا کردی به کردی بخونن، نوچین کردی بخونن، نویسیم کردی بالا خب هنه زور بکن، هنه زحمت بکن، نه زحمت اجبر کو کردی تی بیر کردن آناتولیا ناوین از جانا لگندا دیگریا زاروکی ما ایدی به ترکی داخلن هن که از بقید به کردی نزانن جی هم به کردی مزن بودن آناتولیا ناوین نیز زاروکی ایرو به ترکی مزن بودن evjî bandora televîzyonan, bandora medya dijîtal, bandora sosyal medya û bîrnebûn behreke ji wan re behrek vekiriye dixwazin yên pêşî jî bixwînin, tirkî jî bixwînin, dixwazin kurdî jî bixwînin lê ev 10 salan kurdî derdikeve û qala me dike, qala meselen kurdî dike, kurd çema hatine, çawa hatine çi dikin, hekata wan jî heye, çîroka wan jî heye, kilamên wan jî hene و اگر وان به کردی بخوینن هی اوتر دمن آرامتر بکنن هی خواهیز چی بکن بله ام گلک سپاس کنم برای زیاده مزجوز ایج سپاس کن جبو به هف بیوینی سرکفتن دوازن جبو گلک سپاس امی جبو کباری رسیکتن بازن دور سپاس بنا به وقت خوش مرمکتان بله تماشاگران گذاریم خوبونه برنامه مجرد میوانه که انگشتن دبیر برنامه پر حتی جرگنی بمید نبخیر خوشید دما و هر پاشو گیش